Mitu ya ngima na maguta ma kuria no imwe cia indo iria gikundi giki kia aikari kigunĩkĩte nacio kuma kuri mundu umwe wa wendi mwega kuma itura riri ria Rwiri. Naona area hii inaonekana ni umaskini nyingi, hata hakuna biashara nyingine iko hapa. Ndio naona wacha saidie hawa, na hata kama mtu mwingine kama iko weso ndio kuja area hiyo saidie. Ni uteithio wa mukiritwo na gikeno ni aikari ya aria maugite gukorwo kimaguna hanene amu kuma bururi ugumirwo ni murimu wa COVID-19 aingi ao matikoretwo na mawira mangihoka kumathira family ciao irio ciao muthenya. Tunashukuru sana kwa vile mmetuletea chakula, na tukashukuru sana kwa sababu hii area hatuna vyakula vya kutosha, na tunasema ni asante na muendelee na kutusaidia sana. Tunashukuru kwa sababu hakika tulikuwa tumefinyika na hatukuwa na uwezo wote, kwa sababu hakuna mwingine alikuwa anatukumbuka, na njaa nayo imetusukuma kwa sababu zile shughuli tulikuwa nazo za kujipatia mapato zilikwama, kwa sababu watu waliogopa kutembea kule, walikuwa wanaenda hapa na hapa wakitafuta mapato kwa sababu wameogopa kwenda kuambukizwa ugonjwa. Chifu wa itura riri General Bundi ni acoketie ngatho ni undu wa uteithio uyu na akoria ria tungata mathina mbere guthingata mawatho maria magathikitwo makura na murimu wa COVID-19 niguo kurigiriria ndugatambe itura-ini riri. Tukumbuke ya kwamba ugonjwa wa COVID-19 bado uko haujaisha, na tunastahili kujichunga wenyewe, tusingoje kuchungwa na serikali. Kwa hivyo naimiza watu wetu tukumbuke kunoa mikono mara mengi kwa siku, na pia tukumbuke kukaa kando kando, usikaribie mwenzako. Ukimuona muone kama mwadhiriwa wa ugonjwa huu, kwa sababu usipomwangalia kama victim unaweza jiletea shinda bila kujua. Chifu oho ni kitiritana kuria aciari akimoria mamenyerere ciana ihinda-ini riri thukuru ihingitwo. Tuchunge wasichana wetu. Tunajua wakati huu tunasikia wasichana wengi wanapata mimba. Hatutaki wasichana wetu washike mimba wakati huu. Mtoto si mbaya, lakini kuna wakati unaofaa wa kupata mtoto. Kwa hivyo wazazi pia tunajaribu kuongea na wazazi na watoto, tukiwa na nyumba 10, tusaidie watoto wetu, tuongee na wasichana wetu ili wajue ya kwamba kila jambo lina wakati unaofaa. Iguru ria uteithio uyu wa irio aikari ya oho ni magunikite na uteithio wa mask iria matanyitwo kuhuthira niguo kuhura na murimu wa COVID-19 gutamba itura-ini riri. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.